Banyarwanda, banyarwandakazi, ndabashubije mu izina rya Yesu. Inshuti zaturwanya kandoyi n'akarengane wacu aho muri hose mugira amahoro. Uyu ni wa mwanya ngarutse kubaganiriza, ntabwo ndi butinde, ariko nagira ngo mbabwire ko turi amahoro kandi aho muri hose. Ndabashubije abari mu Rwanda, abari hirya no hino, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afurika, abari i Buraya, Canada, Australia, za Norvège ndetse n'ahandi muri Amerika. Aho muri hose mugubwe neza kandi mugire amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe rero ni Theoneste ugarutse, nkaba mbasaba gukanda s'abonner na like kugira ngo mubashe kudufasha, kandi inkunga yanyu ya buri wese irakenewe. Uko waba umeze kose, nta muntu n'umwe wabura icyo atumarira. Icyo musabwa ni ukudufasha kugira ngo tubashe kubahera amakuru ku gihe. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero tugire ibintu bike tuvuganaho, ntabwo ntinda. Nkuko mbivuze, ndabwira impunzi, ngarutse kubwira impunzi. Hari wambajije ngo iyo wahunze ukagira iyo ugera ngo ntabwo FPR yagushimuta, ngo ubu nta mbaraga gifite. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo inyamaswa iri gusamba umunota wa nyuma, cyane cyane burya iyo gukubise umugeri isamba, nubwo yapfa ariko ihitana umuntu. Ibyo rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari abantu benshi tuzi bagiye bashimutwa, ariko uyu munsi ntabwo twe kwibagirwa. Urumva? Iyo mvuga ibi hari ibyo mbameraho, hari amakuru mba mfite, hari abantu namwe muzi ndetse mu miryango yanyu ngiye munazi kundusha. Urumva? Hari uwavuze ngo se ngo aba bantu ngo ni bande ngo nkawe kuje vuba. Barahari, abo bantu barahari, kuko nibo ngiye kuvugaho, nkavuga no ku bantu bari mu Rwanda by'umwihariko, abantu bafite imiryango iri kujya hanze muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo abo bantu, urugero hari nk'uyu nguyu witwa Kapiteni Kizungu. Uyu yashimuswe ari mu nkambi, yari impunzi. Kapiteni Kizungu uyu bamushimuse muri 2008. Aba bari impunzi ndetse babamo no mu nkambi. Urumva? Ndavuga batatu bonyine, ariko abo mfite ni benshi, barenze magana. Barenze 500 liste mfite. Urumva? Uyu Kapiteni Kizungu yarashimuswe. Hari undi witwa nawe ni Kapiteni Frank. Umvise? Kapiteni Frank nawe yarashimuswe. Ashimuswe n'iki? Na Demayi. Hari umupasiteri washimuswe yitwa Pasiteri Bahati Jean. Uyu nawe yarashimuswe muri 2009. Urumva? Iyi myaka ikurikiranye 2008 2009, kamvuge batatu bonyine. Ni ukuvuga ngo aba bantu batatu bashimuswe ari impunzi ndetse zemewe. Ariko ka gatsiko Demayi RPF irangira bashimuta. Hari abashimuswe bakicwa, hari abashimuswe baburiwe irengero, kwa kundi babanyuruza bakabica mu mayeri atandukanye. Ariko mfite liste ndende hano iriho abantu benshi, nakabaye nsoma benshi ariko se nabasomera umunsi umwe. Ariko aba bose ntawe uzi irengero ryabo. Hari n'abajya bashimutwa bagasubizwa mu Rwanda, ariko wenda abasubijweyo utiriho wenda ari mu gihome, ariko benshi muri aba mvuze nta makuru ahari, barishwe. Ibyo rero ni ibintu ngira ngo mwongere mbwire impunzi aho muri hose, nimwe mugomba kwicungira umutekano. Nitwe, nta wundi muntu n'umwe ugomba kuza kugucungira umutekano, nubwo yaza, ariko ni wowe nyambere mu kumenya umutekano wawe. Icyo cyumvikane neza kandi abantu bacyumve. Nibyo nagira ngo mvugeho, kandi buri muntu byaba byiza uko RPF yirwe ibwira abantu ngo buri muntu abijisho rya mugenzi we. N'impunzi zahunze, buri muntu yakabaye, tutagendeye mu muco mu RPF, bitari ukunekana. Buri muntu yakamenya umutekano wa mugenzi we w'impunzi, nawe akamureberera. Icyaza kiguhiga, kuko nawe ntabwo kiba kiri umusige, nubwo mwagira ibindi bintu mudahuriyeho, ariko ikintu cyamwambura ubuzima cyose ugomba kumureberera. Ugomba kwishyira hamwe mugacunga umutekano wanyu, kuko nicyo cyakabaye kituranga, cyakabaye kiranga impunzi aho iri hose. Ndavuga cyane cyane impunzi ziri muri Afurika, Burundi, Ubugande, Tanzania, Kenya, Malawi, Mozambique, aho ngaho cyane cyane. Abari Buraya bo bafite uko biyorganiza, kandi no kugira ngo bazajye kubakorayo nabo ntabwo bagomba gusinzira, bagomba kuba maso, ariko ho nibura nteka ko bafite urundi rwego bagezeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndagira ngo mvuge ku bantu bafite imiryango iri kuva mu Rwanda muri iyi minsi. Ubu hariho ibarura rya bucece. Muzi ko habayeho ibarura mu minsi yashize ry'abantu bagiye hanze. Ubu noneho haje irindi barura ryatangiye nimugoroba, ariko riri gukorwa na Mutwarasibo wenyine ku mabwiriza ahawe na ba shebuja. Ni ukuvuga iki?
bariho barabarura abantu kubera ko abantu bari gusohoka mu gihugu muri iyi minsi bari gusohoka cyane bagenda ku bwinshi, bari kubarura iyo miryango yose iri kugenda bakabarura na bene wabo basigaye. Bisobanuye iki? Bene wabo bari gusigara cyangwa bari mu gihugu barashaka kubagirira nabi. Ubwo rero nyabuneka buri muntu wese azamura ijwi kandi tubatabarize, kuko ntago umuntu babita ngo abafite imiryango hanze n'abanzi b'ibihugu, ariko siko bimeze. Abantu mwese mubimenye bari gukorera ibarura rya bucece, bararikoze n'ubundi, ariko abantu bari kugenda muri iyi minsi ko abantu bari gusohoka mu gihugu cyane banyura izapanya bagenda basohoka, none FPR bari kubarura abantu bose b'iyo miryango bagiye n'abari kugenda, kandi iyo liste ntawe uzaho iri bujye, ariko ikigamijwe ni ukwica abantu bagifite agatege, ni ukwica abantu bari muri iyo miryango basigaye mu gihugu. Ibyo ngibyo, iryo tangazo ryumvikane, abantu mwese mubimenye. Ngibyo ibyo nari nje kubabwira. Ubwo uwumva ibi ngibi abashe kugira gute, mwese mushyire ijwi ryanyu hejuru, batazatumarira imiryango, kuko murabizi ko baje kwica no kurimbura, nta rukundo bafite buri muntu uwo ari we wese. Murakoze, naho mu kanya turi kubategura mu kanya kari buze katarambiranye. Mugire amahoro y'Imana.